Biyag ti tao. Hello everyone, makablaawan ti tunggal maysay tinaragsak nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode di ti drama abiyag ti tao. Shout out mampay kada Mylene Malyare di ta Hong Kong. Ni kaasi piman kani bakit na mahilig ka no agdengag iti drama. Salamat kan ka darling ni kaasi piman. Kani Jennifer Cabresos di ta Alaminos City, Poblacion. Kati tayo nga ro dandanggan ti episode 354. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasinumbatan ti awag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsweldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo ha. Amumet nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kano niya pa'y dita kayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nung naipawit mo. Bye. Ay, mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak aso niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Ay, kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mat ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yun day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumat ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak matla ang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Louie anak ko. Adda, gambasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan a ginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain adyak agtumar, ta amangan no kumaro ten annayag. Mano apiraso tinabata ya? 5 laangan. Babalin pa'y day ta. Umabot pa'y ti 10 aldaw tatang. Kasano nga road? Iro-aryo ta agas yo, tagudgudwag. Tapno umabot iti 10 aldaw. Anya, ay, sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Ti agas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak ba't ama naglilipat? Gumatang ka ba't lang iti agas kan prutas na. Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak, Manong. Idapagong ti cellphone natin ko. Wan? Tadapat ti papanak. Bye, ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasaritam iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo ti trabaho na iti Manila? Sana mabalingag sa kita dya, Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kandad dumapay masapsapul yo. Sa bali man ang tibagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di ajem, ije Manila. Kandi na pa'y mabalin ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, karumarat. Kapay na nga anak ko. Sa bali ti sungsungbat na. Nagadayo ti sungsungbat na iti damdamagag king kwa na. Ay... Oo, nayin ayan jay aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita.
Adda akan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga han nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka na kasinsinson niya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay na nang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sabali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuana nang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apaibusan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang taagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara kaling ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige ka ron. Makipanganak ka ron dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay na nang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagin ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, datang. Sa dino tinagapam si Kaluwe. Agsapabatan ti panagawin mo. Sa dino tinagturo kami tinabe. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa'y takawis mo. Di ka matan maumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod sude malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dita lang, tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita, tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasano numaksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggat. Negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka ti, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitigag kayim mo. Kita anak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom kumamot tirikat ni adim iti adayo. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan. Katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung itamat lang. Tamnawanan ta doa sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay. Naibusan. Agas laang tigatangag tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka?
Kimutong kamamanon manong. Manula abulan asan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan? Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Adamo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapaniti biso ni Louie. Anya? Kinapudno na aling ko. Agtip-tipidak mutlaang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agin. Ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonya. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan mabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletuam ti agas mo. Saan mabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At daka di tinamber ni kasinsin mo asonyaken ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mangarod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni Insan Sonya iti kwarta ni manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngamsaan mo't nga igatang ni Louie iti agas ken gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, wen, nakita nga nag-iinom da kadagi gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino daytoy? Siyak daytoy, Sonya ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagaken ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Ket nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kin ni tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Ket kimbutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kankanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Good-good-waan na kanumot. Isenti kasinsin mo Josie tiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan anti. Anya di ko nam Sonya, agresign ka? Kapilitan ah. Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam namaak iti dayi akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie. Kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko. Para kumakan tatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day takabsat mon? Isugayam adi na kaya't makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Ay, sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas Louie anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. No piyesa ti motor ka na arak.
Okay lang, kang ka nga oray ikastosam. Gam na masapsapol ta dito'y balay. Awan apulaos. Nang ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyumot nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang i store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ng sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang kaa, tada motor mong aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwi kumamatan at tinapan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanu kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarito diya kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo mo't lang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinang ibaunam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpaka mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan nakta na damag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinang ibaunam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo, kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka ide. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa'y laang Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan na klaunay. Tanagawid ka anak ko. Ay, nakailiw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pangaasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo akla ang dito'y lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapuam kasinsin Sonya? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay na, naimbagla ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Timyong? Agyaman akunay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga datayo matlaang nga kakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo day jay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo akla ang dito'y lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Agawid ka pa'y anabartak, Manong.
Apay, ano tipan panakal mo kanyak si Sonya, ha? Awan ti ipanpanakil ko, Manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, Manong. Maturog ka kitin. Alag dagiti ba dong pumanawak dito abala. Masurunak law na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, Manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga aywanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unan. Sigan dos to. Katsyak di kambali. Dayta ka tijak kayat kan ka, Manong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw nagiti gamit ko. Tagna nagiti kalapaw na di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan la? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di matan maumumay ti arak na di akabsat mo. Diyak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kankwanan no at di ibaga. Di na kayat ngaben nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kankwana. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na ka, Luwe. Sa dinaw tinagapwam. Ito hindi kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka nakamotor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayo utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. No awan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan nante? Sanda ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka anagaw-awid ijay balayyo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Luwe. Makalawasan, adak nakikita limabas ni Manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no, nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang, Sonya, Tatang. Ni Manong Luwin sa matagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang. Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan akong malusan ti sakit siyan ko. Ito rin ako may hospital ading ko. Allah, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamutin ti sakit ko tatang. Ikararag tayo asapay ko ma. Tasan anak aro ti sakit mo. Naalam sigurong dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mamagbagaan. Ni, aday tanti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Adda nam na maamaagasan ka, no isardeng mo ti arak.
Ngam no natangkan lata ti unom, amangan no agtinag day ta a kanser. Saan? Diyak pa kaya timatayatin ko. Diyak kaya timadali ti kanser. No kasta nga rod, agbalbaliw kan. Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yo. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. Addan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon Adda igatang ko iti agas ko. Ay, itid kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man manong, nasapa ka nagawid ita. Wala ding, tapno makainanaak. Tamasapa man iti trabaho no bigat. No kasta, adnan trabaho? Wala ding, kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi ak ita ading ko. Sayang, tagiting gatang ko iti arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko, naimpang kuidawan kay sa eskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan manong. Liklikam dagiti banag makaita diti sakit wano sa gubanit kan ka. Tano di kan to makakunail gapo iti sakit mo. Dap-dap paamto tinakaro ala dingit mo. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan dayta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless, Iti Tunggal Maysa.